O čemu je ta emisija? O životnim temama. O kakvim? Vrijednosti čovjeka, o vjeri, o ljubavi, o muškarcima, o ženama, o poslu, o djeci, o novcu. Kaj? Ja nešto ne moram napraviti. Što to? Žao mi je što to moram napraviti. A daj mi reci, kaj tebe zanima? O kojoj temi da pričam? Da pričaš malo o igricama, ne samo tim nekim dokumentarcima i to. Kakvim igricama? O Warzone? Warzone, Call of Duty, Modern Warfare, Call of Duty, Infinity Warfare Dobro, i kaj da pričamo o igricama? i Apex. I kaj da pričam? Neka da snimamo, a ne samo te neke dokumentarce i emisije. Ali pa moramo pričati o nečemu. Pa nama pričat ćemo Ali o čemu da pričamo? Apex, Kaj je ovo? igrama. Jedno. Kad si ti pčela jeo? Kini, ljudi jedu pčele, da bi se. Kak? Pohane? Nego? Tak malo onak prekoržene i malo onak rashlađene, ne prav, nego malo su hladne i malo su prekoržene. Često imaju za ručaka, šalio sam se. Često imaju... Prvo nije ti 1. april više, tako da bez glupi fora. Da, ali Kini ti naprave, da, imaju ručak, Dobro? prvo glavno jelo. Aha. Ne, čekaj, kako se dobro gleda, da smo na svadbu. Večer. Svadbeni večer. Ajmo tu desno. Da. Zato. Tu. No. Kako se zove svadbeni večer? Na što misliš? Za predjelo imaju pčele, kohane, a oni tek idaju kod šišmiša. Tek poslije pčela idu na šišmiša. Je, A pak šišmiša jedu? tako, ljudi iz gule napravi juh i to to. Zgule ga? Je, Kaj kožu mu skinu? je, Pa ostane uopće kaj, pa kaj nije šišmiš da ima sam kožu nategnuti pred prstom? ne. Ti bi jeo šišmiša? Zake ne. Ne znam, Kaj su? Nemoj tako, oni su sam drugačija kultura. A daj mi reci, mi pravi. kakvi su da go pravi? Nisu baš normalni jer je da živ. Pa nisu normalni, znači da su malo drugčiji nek mi. A daj mi reci, a jedeš kokoši? Je. Zaki jedeš kokoši, ne šišmiš? Ja sam gladan! Ja sam gladan u uštu. Dobro, ali zaki ne bi jeo šišmiša onda ako si gladan? Zato je fuj. Zaki kokoš nije fuj? Zato je fino. Zato jer je svježa. Pa šišmiš isto može biti svjež. Mama, ali nije to zato prepeći ako ne znam baš ne. Tu lijevo. Idemo gore tam gdje je Matija.
Tu je Matija, bomo išli. Pa no! Ide!